Yes. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Honorable Evode Uwizeyimana, umunyapolitike akanakurikiranira hafi iby'iki kibazo twakunze kuganira kuri iyi ngingo. Honorable Evode, ikaze mu kiganiro. Nkubaza ngo ukurikije uko ibihugu by'amahanga cyane cyane ibi tuvuga ko ari ibihangange bigaragara ko byafashe uruhande, ngira ngo na leta y'u Rwanda niko ibibona, ni nako yabitangaje mu matangazo atandukanye igendeye no ku bihano byatangiye kugenda bivugwa ndetse n'ibyafashwe. Iyi mbwirwaruhame ya Minisitiri Nduhungirehe i Geneve, utekereza ko ishobora gutuma ibyo bihugu byamaze gufata uruhande bisubiza agatima impembero? Murakoze Dive, njye ntekereza ko ngira ngo nk'uko ambasaderi Sebashongore yarabivuze, kubivuga ubwabyo ni kimwe, kuvuga ngo abantu wenda ntibabizi, ntabwo igisubizo cyaba kubyihorera, kubera yuko hari n'uburyo bwo kugira ngo isi babone, kubera yuko iyo ukomeza kwirengagiza ibintu uzi, nta nubwo u Rwanda gukomeza kwibutsa imiterere y'ikibazo ari uko abo rubwira icyo kibazo batakizi, ariko nta nubwo abantu rero bahitamo gukora, kuko abantu dusa n'abari muri tsunami diplomatique, no kuvuga ngo Kongo murabona ko yahisemo gukora diplomasi yo kurubinga biriya bihugu bikomeye kugira ibyo ibemerera, kuko ni igihugu bafitemo inyungu nyinshi. Ngira ngo niba witegereza neza urabona ko iyi si ntabwo iyobowe n'ukuri, iyobowe n'inyungu, duhora tubivuga. Gusa rero Kongo ifite ibyo itanga, twebwe ntabyo dufite tujya kubahonga, ikintu dufite ni ukuri gusa. Ibyo ngibyo rero ngatekereza yuko bikwiye ko uko kuri kuvugwa, hanyuma abantu, kuko nyuma y'ibihugu by'ibihangange na leta y'u Rwanda na leta ya Kongo, hari abandi bareba, hari opinion internationale, hari opinion nationale, hari abandi bantu baba batumva neza iki kibazo, cyane cyane iyo muri politike za biriya bihugu abari ku rwego rwo gufata ibyemezo bashobora gufata ziriya position, ariko noneho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacu nk'iyo avuze ikintu nka kiriya, n'abaturage b'ibyo bihugu bashobora kugira ibindi bamenya leta zabo zitashatse kubabwira. Ni ukuvuga ngo rero hari uburyo, kuko ntabwo twavuga ngo abaturage bose b'Ubwongereza bashyigikiye leta yabo kuri position yafashe. N'urugero, niba Ubwongereza bwagiye mu nzira y'ibihano, ngira ngo wabonye asharanema y'igihugu nk'Ububirigi, ubu rwose bwo busa naho bwasimbuye Kongo, nibwo burimo kuyikorera lobbying n'amateka rufite muri aka karere. Ngira ngo ubwarwo Ububirigi ngira ngo bukwiye no kwicecekera, kuko Ububirigi buri mu bateye ikibazo. Ntabwo waba uri ikibazo ngo ube n'igisubizo. Ngira ngo biriya ni ugupfuka amaso leta ya Kongo. Amarorerwa Ababirigi bakoze muri Kongo ni menshi. Ngira ngo abakongomani, buriya hari umuntu witwa Patrice Lumumba bahurirayo, ejo bundi bohereje y'iryinyo rye ngo nicyo babonye ku murambo we, ngo nicyo bagiye guha abanyekongo, ngo kugira ngo bunamire uwo muntu banamuha icyubahiro akwiye. Iryinyo ryonyine niryo babonye. So ngatekereza yuko rero Ububirigi ubwabwo ibyo bukora bubifitemo inyungu rwose. Bo basa n'abantu ubona bari no hafi kujya muri Security Council gusaba uburenganzira ngo babe bakohereza n'ingabo. Ababirigi ntabwo ubona asharanema yabo icyo ishingiyeho muri iyi minsi, ariko n'uwashaka yakibona. Ariko icyo navuga mu magambo make ni uko ni byiza ko minisitiri abivuga ndetse akabwira n'abaturage ba biriya bihugu, kuko nemera ko abaturage ba biriya bihugu ari nabo batanga imisoro yabo, ari nabo batora inteko zishinga amategeko, ari nabo bagira uruhare mu gushyiraho abayobozi babo. Bakwiye kumenya ukuri ku bijyanye na politike mpuzamahanga z'ibihugu byabo, cyane cyane ko hari ubwo baba babishywe cyangwa se batabwiwe ukuri kw'ibiri kuri tere kandi babizi neza.
aho ni ku ruhande rw'ibihano ariko honorable Vode, ariko turavuga ibihano ku rundi ruhande umuryango wa Afurika yunze ubumwe binyuze mu miryango y'akarere yaba SADC ndetse n'umuryango wa East African Community muri cyumweru bashyizeho abahuza batatu, yewe bamwe muri bo nta nubwo ari bashya muri iki kibazo. Ndavuga uwahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ndetse n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, hakiyongeraho umunya Ethiopia Haile Mariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Aba bahuza batatu wababonye ute mbere y'uko mbaza na ambasaderi Sebashongore? Abahuza navuga yuko nk'uko wari ubivuze ntabwo ari bashya muri iki kibazo, cyane cyane ko urebye nka wenda reka mpere kuri Uhuru Kenyatta we yari asanzwe yaritiriwe process ya Nairobi. Iki kibazo kimazemo iminsi nibaza ko akizi, icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi ni uko nkibaza ko ari umuntu uzi iyi dosiye, wenda niko navuga. Hanyuma umuntu nka Olusegun Obasanjo buriya afite amateka menshi. Obasanjo buriya ari mu ngabo za mbere z'umuryango w'abibumbye zabayeho muri iyi si, iza mbere ngira ngo ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro, ubutumwa bwa mbere bwabayeho ku isi bwabereye muri Kongo, ni hagati y'igihumbi 1960 kugeza muri 1964. Icyo gihe muri Kongo hoherejwe ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga umutwe wiswe ONUC byari Operation des Nations Unies au Congo. Operation des Nations Unies au Congo rero icyo gihe ngira ngo bagombaga gukora ku buryo ingabo z'ababirigi ziva muri Kongo, kuko hari ingabo z'ababirigi nyuma y'ubwigenge zari zanze kuva muri Kongo. Muri iriya myaka hari akajagari nanone karimo nk'ako tubona uyu ngubu. Hari abamerisoneri bari bahari icyo gihe, ngira ngo wumvise ibyiswe ibyo muri Katanga byaba Moise Chombe, wumvise ibyitwa byo bita ngo iby'abamurere, wumvise abamerisoneri bitwa ba Jean Shikaram uyu wigeze gufata Bukavu ubushize narabikubwiye, arabitwaga ba Bob Donari b'Abafaransa n'abandi bacancuro benshi bari muri kariya karere. Ni ukuvuga ngo hariya nanone Kongo icyo gihe yari iri mu kajagari. Icyo gihe rero Obasanjo ari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye, icyo gihe yari jeune officier, ari mu ngabo z'umuryango w'abibumbye zagiye muri Kongo icyo gihe. Iki kibazo rero nkibaza yuko nibura azi Kongo, ni umuntu wayoboye Nigeria mu bihe bitandukanye, agenda akagaruka. Ikindi ni umuntu nanone uzi ibijyanye no kwivumbagatanya kw'abaturage. Ngira ngo yanarwanye mu ntambara ikiswe intambara yo muri Biafra. Muri Biafra ni ahantu ni abantu nanone bashatse kwiyonkora cyangwa se kwikura kuri Nigeria, bari aba secessioniste, donc ni abantu bashakaga kwikura kuri Nigeria. Ni ikiswe la guerre du Biafra. Ari mu bantu bahanganye nabo b'icyo gihe. Ni umuntu rero usanzwe nibaza ko afite ubumenyi n'ubunararibonye muri iki kibazo, ariko ntabwo nshaka kujya muri speculation. Bahuza ariko utekereza ko impande zombi zizakira bano bahuza, kuko ntabwo turabona iki impande zombi zibavugaho? Impande zombi zisa n'izacecetse. nari ngiye kugera nyine ku wa gatatu uyu wahoze ari premier ministre wa Ethiopia. Ngira ngo Ethiopia nayo ni igihugu gifite amateka yacyo. Ngira ngo uziko buriya Eritrea yavuye muri Ethiopia, donc uziko Eritrea na Ethiopia byahoze ari igihugu kimwe. Uziko hari intambara, habaye inkundura hariya kugeza ubwo nanone havuyemo ibihugu bibiri. Hari izindi mvururu zo muri Tigray nazo mwagiye muzikurikira mu bihe byazo. Ngira ngo abo bantu ni abantu b'Abanyafurika, kandi mu bihe byabo bahuye n'ibibazo bijya gusa n'icyo bahamagariwe gukemura. Ngatekereza yuko ufashe nk'abo babiri mvuze nyuma kongeraho Uhuru Kenyatta wari uri muri iyi process ya Nairobi, wakurikiraniraga hafi n'iya Rwanda, ndetse akaba yaranayoboye igihugu cya Kenya, kandi akaba ari no muri East African Community.
ngatekereza ko hari n'abahuza bashyizweho byumvikanyweho n'iyi miryango yombi. Njye ndibaza yuko ari abantu umuntu yavuga ko wenda bashobora kuzagira umusanzu batanga, ariko ngatekereza yuko ntabwo nshaka kujya muri speculation, ariko urebye profili zabo ukareba imibanire yabo n'u Rwanda mu bihe byashize, ntabwo byazantangaza Kongo ivuze ko ari abantu ibona ari inshuti z'u Rwanda cyane, ku buryo cyane cyane aba babiri ba nyuma, ku buryo rero ntekereza yuko icyo gishobora kuzabaho nubwo leta ya Kongo itarakivuga, ariko ntabwo ari u Rwanda rwabashyizeho honorable, kuko hari abatangiye guhwihwisa nubwo leta yo itari yafata position ngo igire icyo ibavugaho, ariko ntabwo byazanantangaza. Ikindi nuko nanavuga nuko Obasanjo mu gihe ngira ngo uzi ko ikibazo cya Kongo, uribuka amasezerano yo mu 2003 y'igihe cya Sun City, uribuka amasezerano yo mu 2009 y'igihe cya CNDP. So ngira ngo icyo gihe ni ukuvuga ngo byanga bikunda aba bantu bose bafite icyo bazi kuri ibi ngibi, kuko uribuka ko CNDP mu 2009 yagiranye amasezerano nanone na leta ya Kabila. Njye ngatekereza ko nanone ugasanga ari umuntu uri muri process. Njye rero nkibaza yuko iki kibazo nawe akizi, ni abantu ubona bagiye muri dosiye bazi, ku buryo rero wenda umuntu yabaha icyizere. Ngatekereza ko profile yabo ari nta makemwa, ariko ntabwo wamenya wenda icyo impande zombi zizabavugaho, kuko wenda ntabwo nshaka kujya muri speculation. Wenda profile zabo uravuga ko profile zabo zibavugira honorable Evode, opinion ntanga, uravuga ko profile zabo zibavugira, ariko ukavuga ku kijyanye n'impungenge z'uko wenda ku ruhande rumwe, by'umwihariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bashobora kutabizera, ariko nicyo nari mvuze mu kanya ko atari u Rwanda rwabashyizeho. Ambasaderi Sebashongore, wowe uvuga iki kuri aba bahuza batatu? Ni iki cyakuje mu mutwe umaze kubona ko uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba na SADC bahisemo aba bagabo, navuga ngo batatu, babaye abakuru b'ibihugu, ngo baze gutanga umuganda mu gukemura iki kibazo? Ibyo nyakubahwa Evode avuze nibyo profile yabo irivugira, babifitemo experience uko ari batatu. Wenda uwo wa gatatu ntabwo yinjiye mu kibazo cy'ibiyaga bigari, uravuga Desalegn? Yes. Wenda ariko afite experience yo gukemura ibibazo byatewe n'intambara hagati y'ibihugu, kuko nawe mu gihe yari premier ministre icyo kibazo yahuye nacyo. Donc afite inararibonye muri icyo kibazo ku buryo yagira inama yatanga. Obasanjo iki kibazo cyane cyane cyo muri Nord Kivu arakizi, yakibayemo, kandi ni umugabo ufite experience mu bintu byinshi, yabaye umukuru w'igihugu, kandi afite kuba yubaswe n'abandi bakuru b'ibihugu. Uhuru nawe ni umuperezida wa Repubulika, kandi nanone niwe wari ushinzwe iriya process ya Nairobi, yari amazemo igihe. Bivuze yuko rero ari batatu kugira ngo ikibazo kiganirweho neza, bititirirwa ngo ni umuntu umwe wagikurikiranye wenda akazagwa mu mutego yo kuvuga ko amarangamutima ajyana ikibazo ku ruhande abandi batashakaga. Ni batatu. Ikibazo rero kigwa mu buryo, kujewe mbona cyakwigwa mu buryo bwimbitse kigatanga umusaruro, kuko ari bo bose bafite metodoloji yo kuvugana n'impande zombi kugira ngo bashobore kubazana kubaganira. Ariko impungenge mfite ni igihugu cyo muri Kongo, ko wakwibaza kuko ubona ufite impungenge kuri leta ya Kongo. Yes. Zishingiye ku ki? Zishingiye yuko ntacyo yubaha,
kuko bashobora kumvikana muri Union Africaine cyangwa mu bintu byavuye mu biganiro hagati ya SADC na EAC ariko we ntabikurikize. bavuga Perezida Tshisekedi. Yes, ntabikurikize, ugasanga nta kintu yubahiriza. Wenda bafite umuntu muri inyuma, wenda ari abazungu, ari abanyamerika, bamubwira ati ibyo ntitubishaka. Ikibazo cy'imiyoborere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu byo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Retired General James Kabarebe yagarutseho avuga ku kibazo cy'aka karere, ikibazo Kongo ifitanye n'u Rwanda, ariko akomoza ku kibazo cy'imiyoborere muri Kongo ubwayo nk'uko Ambasaderi Sebashongore ubivuga. Kigarukaho ubwo yaganiraga n'abagize ihuriro ry'imitwe ya politiki yemewe hano mu Rwanda. Reka twumve uko Retired General James Kabarebe yabisobanuye. Ikibazo kiba kubera iki abantu bahora ku nkeke bikavamo ikibazo cy'umutekano mukeya. Ibyo ngibyo bituruka ku kindi kibazo cy'umuntu yavuga cy'ubuyobozi. Hari ikibazo cy'imipaka, ariko hari n'ikibazo cy'ubuyobozi bw'igihugu cya Zaire yaje kuva mu Kongo. Igihugu cya governance cy'ubuyobozi ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo nacyo kiri mu bituma haba umuzi ukomeye cyane w'iki kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kongo kuva yaba independence, yagira independence, kuva Lumumba agiyeho akaba prime minister, nyuma y'iminsi 16 gusa. Nyuma y'iminsi 16 gusa Kongo yatangiye kugira ibibazo icyo gihe. Uwitwa Moise Chombe yafashe Katanga arayikata, ashyiraho bank notes. Uwitwa Albert Karongi yakase Kasai ayigira independent, ayigira igihugu. Uwitwa Mbumba akata Kisangani. Icyo gihe Kongo icyo yakoze yiyambaje amahanga, yiyambaza amasenarizi, bazana abamasenarizi bitwa Bashikaramu, Robert Shikaramu araza, abamasenarizi baraza batangira kurwanya abo bose bari bigumuye. Murumva rero iyo tuvuga uyu munsi Kongo tukavuga intambara zirimo amasenarizi ntabwo muri Kongo ari abo uyu munsi. No muri icyo gihe za 60 bari bahari, baraje bararwanye muri Katanga, bararwanye mu burasirazuba bwa Kongo abo Bashikaramu, ndetse banahunga bahungiye mu Rwanda ni Kayibanda wabahaye inzira. Ubwo murumva ko ibibazo bifite imizi miremire. Kuva icyo gihe rero mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo higeze hagira umutekano. Kuva izo ntambara zose zabayeho, harimo iza Laurent Désiré Kabila muri za 60, harimo za Che Guevara muri za 60. Icyo gihe uburengerazuba bwa Kongo bwagize imitwe yitwaje intwaro yitwa Mayimayi zikagenda zihindura isura, zihindura ibyo zirwanira bitewe n'ibihe n'ubuyobozi buhari. Ariko fenomenoni ya Mayimayi ntabwo yigeze iva muri ibyo bihugu, muri icyo gihugu yashinzemo imizi. N'uyu munsi turavuga ko harimo imitwe igeze muri 250 yitwaje intwaro. Iyo mitwe iyo tuyivuga uyu munsi, hari igihe dutekereza ko iyo mitwe ibayeho uyu munsi. No, iyo mitwe ibayeho kumara imyaka hafi 60, ariko ikagenda yiyongera cyangwa igabanuka bitewe n'ibihe, cyangwa ikagenda ihindura ibyirwanira. So rero ikibazo cy'imiyoborere cyangwa cya governance muri Kongo ni ikibazo nacyo gifite uruhare runini cyane mu bihabera mu kibazo cy'umutekano mukeya gihari.